o thitrin thla August ni thum thotan ni sang ni som ni paruk kan lo thleng vele ta a khovel thu thar langsar zualte han lor le ta ila o hei tun lai chu Middle East lam Russia Ukraine lam te boina neu puan tur om khovel mi puing even mekania Middle East lam Ukraine lam te hei hianin khovel economy harsat na ngong lian tak hi anei chho mekania abikin Gulf bial boina hian directin kan firel bel angong phak kan ti kha kan firel bel thleng phak buaina itepon kan han puang ve fova hei hianin na chin tam taka oma Hormuz Strait dan cha ani wang le khovela oil pur gas pur tam takal tlang na Hormuz Strait dan cha ani wang hianin energy man hei hian angong na sa mai ni hi India ma po oil man te gas man te an hong lo thei lova tuna hian har satna te po kanan tok chhom meka E20 te pol an ngai pha ni te pon media tam tak te hian an tar langani chung te chu ne E20 la hi tren khat soidan hian an thalo viau ni te pon an langa hek mai le nga la poni sela apa ngai angin kan nakal chhole thei tura han ngai la hei Trump le Iran chuan in biak na voin lama te han nei anan tum le a mor bok thei thoi anin be sei thu te po US News tren khat te chuan an tar lang ani kha Donald Trump khan be pui thlang na lian tak mai Iran a khan kal puya tuma kha na takin an nor ania anin da ka chuan Iran ti thainan room thainan in biak na adu theina tur in biak na do kana kil theina turin khateng khan na takin US khan Iran an vo ania an vo na kha kal chhozel se Iran khan in biak du talo seng chuan US khan jona beidon tho tina te pone amma ero chu tukun jing lama kan puan ta kang khan pe pui thana lian tak mai kalpui tura in bo sei tluk lai le pe pui thana kalpui don dar kar ti in midet thren khatte chuan an tar lang he ni chu midar kara chuan Trump chuan in strike kalpui tur chu an cancel thut maya kha Iran nena in biak na a mason na lian taka om wanga ni mela amai ro chu tunruma hian Hormuz Strait chungchang hi niri do bika US Israel ina Iran an be na chan ber bulpui chu nuclear ral thuam nei lo tura an du wanga ni nuclear ral thuam nei tura ni lo anei thiang lo ani ti chu US Israel ina an pom dan ani mania Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu White House jinpo khan Donald Trump nena an soi le an thulai mu ber pakhat chu nuclear al thuamiran hian nei tur ni lo ti kha ani amma ero chu hei hi enram na siama harania nge Iran hian atum hi aso son du lo chu ania nuclear al thuam nei he tumru viau maya a nuclear scientist paruk ngot alo chan to a in le lo tam tak Iran Israel in beina awangin Iran chuanin infrastructure tam takalo chan to mi le sa tam takalo chan to chung zong athlen nuwa nuclear nei lo turin emo anei sa ti chiatemo US ne na hlana US ina mithiam te hret puina ti chiatemo tiang ringot tur chuanin apam mai lu ati ve deuh ni te ponan langa chuwangin ka tum nge ru saru in a theina vor top mang hian nuclear nei tum hian ma ala hin ve deuh ta ber mai enrich uranium KG zali somli borvel Iran hian na nei ni in soi ani thina hi khoyange da tuman an threlem lo hi western lam media tan an threlem lo US po hin a threlo ni in langa hi Iran ti lo ramdang hian khonge omti hian threlo ni in langa US te hian shria seng chuan an bom chechak veo mai theine a nuclear nei tura a enrich uranium khol khom sa te ti chetura Donald Trump le a thopui tenan nor chung point Iran hian ati du lo ani kha wangin nuclear chungchanga in biak na nei hi thilkhir khan tak mai ania Hormuz Strait a ero he Oman tuipui kam engemozat Hormuz Strait po hian huam tel ti ka retaila Oman hian hauchinan nei Iran pon chu ti bokani tuna hian Oman le Iran ina Hormuz Strait chungchanga an malak dun dan turte le US in rol turna chin te po thil tam tak oma Hormuz Strait chungchanga hian US Iran Oman ten in rem na an siam don nai ni in langa chu US Donald Trump pona Iran laga be pui thlang an thul le na chan ni te pona hriatani an hriatangin Hormuz Strait hi Iran hian
athunun tlatawang le helaya longkal tlang sumdong longkal tlang te hne na tang hian chia to tak tak te han la a chu iran sum hu na lian tak pakhat ani dollar mak te doi tel te an char stop mai thin ania chu engram mai hei hi an la tur ani lowa khovel tui pu in tro mani wangin tuma in ses tuma in tol hi an la tur ani lo ti te chu US soifo dan thin ani ama ero chu hei kan ram chhung ania kan ram tui pu ania aman dan tur le helai thil sen dan tur engkim chu ke mani kutania kan rel tur ani ikha iran lam soidan ani vebok ani to take place on Monday sets no deadline for deal dite hei hi Reuters in an puan ania US President Donald Trump chon Iran nen tun thotan ni hian an mule don dokan an kil don ti soin amero chu agreement nei tura hei hi ero anilo mai thei indona lian zok omtur ati tople tak nu khan Hormuz Strait chu hon aniang ti en Trump chona soya tuna hian Brent crude oil te po July thlanhuwa atlom lai ber aman niam ber hun an thleng thlalia ei hi Donald Trump ana be puthlan lian takal puitur a cancel le taw wang nia soi ani tun thotran chanu hi chuanin US Iran in biak na hian thil thar emo an hoilam tur hi hria torin ani chaktakin deal nei turin malak mekani chu akal mekani tian Trump chona soi ani tunchuma Donald Trump ana Iran be na cancel chan deal om thoi don tia soya hian ni dang angin deal chungchang hi soilar soiwong ani lo khop maya arukin thila local char ti hi a hriat ani chuta chi chuanin US chan hi thalo vio don nge nia Iran chan a thalo jok don nge Iran chan a thavio jok don ti te ama a in biak na han local pui to ai kha chuanin media yan play tam lo vio ni hian a hriata amai ro chu malama Donald Trump mana lo soyang khan tuna in biak na hi hlo chamle ta se engtin nge ni ang ti kha ani Trump po hianin a top nan emo warning last warning ti te hi soi fo maya kini po hian kan han puang zela no puan fulo te po kan nei venual o me a chan chu nimin lamte nimin pelamte pon kan han soi ri zo to a Iran hi chu aduang chuanin US hian ral thuam lian mangena chutlom thei nge yang amai ro chu ngong turulu doktor wang hian US hian ati du kherangam ti lai zo khania tactical nuclear warhead te po kan han soi ri thok thuaka kilaton somnga hatranga za in karvel te hianin Tehran khopui hi hannuai mai sela an sarkar mun zong chu a fil vek don ti na ani Kharak Island te po hannuai ta sela an kang ut vek mai sela Iran chutlom lo theilo din muna ding dona maro chu chung ero chiat na rap thlak tak turani dona Middle East sa indona kang kai Middle East pon lam thlengin Russia China te po kang kai lawang ti soi theilo North Korea ti te chuwangin risk hi asang em a chumi chu tilo dan ram hi Donald Trump pon kan zong ati kha chumi ni wang chun deal in biak na hi hanan ti le thin na chan po kha ani Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Saudi counterpart Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan le Pakistan Army Chief Asim Munir te phone in ha biak letna mangina bia a Oman nen Hormuz Strait chungchanga in biak na han kalpui chu in rem na nei thei trap final stage an thleng to tia soi Iran Foreign Ministry thupong tu Ismail Baghi chuan he in rem na ina a focus ber chu Hormuz Strait kong thar ania chuta chuan Hormuz Strait Iran thunun paltlang to lo dan turte hon le khar chungchang te le discussion danglam deuh te pon kalpui chuta chuanin in rem na hi om thei trap to final stage an thleng to ania tarlan ani o kan puan zel ma in Pakistan lam thil thleng hi han ngai thlak chhun zom le lokila kan puan fo ang khan Pakistan a hian thi chil beina rap thlak tak mai a thleng le peka mi som pali zet mai an thi nia soi ani hei street lem han soi le thok thok kilangai thla thar te kanom takin Afghanistan ka Taliban ro rel na tuna hian ni to a ma chuanin Taliban al-Qaeda ho mun pui helpol chak tak thinan nia 9/11 an tia US World Trade Center le Pentagon building sut siat khami ke noya khan US President Barack Obama khanin US President George H.W. Bush Khan heng helpol hi Afghanistan a lut ani bera
Afghanistan US sipai tam takan in thiar luta an beya Al-Qaeda le Hezbollah mun kha an suwa samani bermai kumsom ni don US sipai te Afghanistan akhanomin Barack Obama le Joe Biden a hun kha khamikara khanatla ani Joe Biden a hun toplama khan US sipai Afghanistan atangin an in thiar chuaka an in thiar chua chan po Taliban kha an chak par khop maya Afghan ho sipai hawan ron ne zot ani bermai man mo takin an ral thuam po dollar tu leding on tel tam tak man kha US kan an tlan chet san ani ral thuam tam tak an ti chia a Taliban ho ko ta lut mai tur ral thuam tam tak an ti chia a thlona helicopter ti te po lak mai tam tak an nei ani chuwangin Taliban ho kha ral thuam thatak nein kan tiang khan anom pha nge ani tiang chuan Afghanistan a chuan Taliban sarkar piang chuak ta Islam dan an tung dinga Sharia law ti te China Russia chana ron tho puing hal chat boka tiang chuan i hei tuna phei chuan India na nin be chalo veo maya India sarkar na nin be chalo veo mai a chan chu kan mel ma chu kan thian an tiang deuh kha ni Afghanistan a hianin TTP hel an ni in Pakistan hian an ngaya chung helte chu Pakistan ram chunga poilian tak khoi tu le thi chil beina voi doi lo local pui to tu te Pakistan Special Force mun ma le Pakistan Security Force mun ma te lo be fo tu te le police mun ma te thi chil manga be fo tu te an ni ti in Pakistan chuan Taliban sarkar chu heng Tarik Taliban Pakistan an ti TTP helte khoi ngam tu le chomsei lian tu Pakistan chuan Afghanistan hian pu ania chuwangin Afghanistan Taliban tele Pakistan inkara hian ramri in dona te naw athleng fo mai ani kumin kumbul lampo khan Pakistan Air Force ten Afghanistan moninga mazata boman thlaka mitam takan thi ani kha tuna Pakistan a thijil bom puaka wanga mi sompali thina po hi Pakistan le Afghanistan ramria Pakistan police station pakhata ani thu soin nimin cholnia thil thleng khania Khyber Pakhtunkhwa province Afghanistan ramri mai thil thleng ani he thil thleng a hian amo phurtu tu man lein puang lo na chungin Pakistan chuanin Afghanistan Taliban ho thlop TTP helan ni le ngein ring ani Swat District Police Officer ina soidanin he thijil bom hi police personnel police then khaten lauti din antuma andapa police station entrance a chuan police hoten an load up ne soini so Deputy Inspector General of Police Fida Hussain chuanin he til thlen lai hian thijil bom hi ti pu ania mi som hi pahnian hliam ngal ti soin hei hi atitu beran lain puang lo ani he bom ti pu lai hian a bul hnaya mi satelan pun khom lai nia soi ania mi puiten nor an hoi hotlai Pakistan sarkar laka nor an hoi hotlai le tharum thona thleng fo ti top tura malatura Pakistan sarkar an nor lai chumi protest an nei lai thil thleng chu ani he thil thlen hu hian helai mun hi Pakistan sipai te chuan an hual ngal nia soi ania hi video te poron viral nge a ilai mun ni kum sang hi pakwa atang khan buaina mun ani towa Tarik Taliban Pakistan an ti TTP helchet na haloni fo to ni mi pui phung khom protest nei te hian kumtam tak saneleso sangni pakwa tang khan kumrei tak mai helai mun hi thisen chuana hmuna chang to ni Pakistan sarkar chu chakta ka mala turin an phuta chu an lungoi lo na chan le an protest nei na chan ber ani tun generation thara hian chu tiang thisen chuana hmuna helai mun ni achan kan rem ti to lawani mai thai le farra an punga chu kan en thei to lo ni ti in protest nei tu te chuan an puang nge a he thil thlen lai vel hian thijil bom hi ti pu ani tani Pakistan President Asif Ali Zardari le Prime Minister Shehbaz Sharif te chuan he thil thleng hian dem takzet ni in an soya mitam tak nun na cha na ni le ta chu poyan ti takzet ni in thu chuan siam bokani he thil a thlen ma ni thum kalta khan Pakistan Police mun thijil manga lo ambush ani to nge a drone pakhata puak thei thil drone be nia chumi mang chuanin Pakistan Police Headquarters pakhat Hangu district a chuanin lo bei ani to a
drone hmanga Pakistan police station sut pu ani chia khan silai keng pol tam tak chen tlan lut ngala tiang chuan in beiton na thlenga Pakistan police officer som pakhat zet an thi ani silai keng pol hi thanem takan ka phlum ve boka he thil thlen lai vek hian abul hnaya kar bom halo puak boka heta hian mi somni pasari Pakistan sipai somni pasari Julai thla khan an lo thi to bokani kha chu TTP heltena an ti ani thuan puang thung Zirchiang tu le Pakistan Institute for Conflict and Security Studies in a record an peka chuan record an siama chuan an record dan chuan Julai thlachung ringot hian hetiang in beina wanga thizat chu za somnga pali an kai to ti an soi kan puan thin ang khan Pakistan hian India chau ni lo buai pui tur hi anei tanual maya tuna kan soi tak TTP hel Afghanistan abu khwar ninge Pakistan ina an ngai hemi buai pui hian in an man hlel viau tamaya in beton na rol rala chet na mangin TTP helte hi an chena samai sia ti line heta Iran ramri lama Pakistan rambial lian ber Balochistan province lama po Pakistan hian amit lebeng alen reng hanga ya chita chuanin heng Balochistan Liberation Army te hian zalen nan suala ani inkara po hian in beton na thleng fo bokani India chau heron ngai ven lai thei to bik lova ti lai ro chuan India ramria hian Pakistan hian ral thoma nei te ala hung na sabera India nungchang le helaya ramria land of control a hianin Pakistan chuan ral thuam tam takala dania soi ani ole Ukraine lama kan han lut vele anga anni po hi tun hnai chho he bikin kumin chho hianin anin beina samal mal khop maya modan war tun lai indona a hianin drone an mangna sa neklam ta veu maya kun lo lokal zel turin dona po mi hring tel lo indona hi anwar tel turanga yani Russia le Ukraine indona in beton na thar berami som pali aton tona anthi ni Al Jazeera chuna puanga Russian and Ukrainian strike anin beton na anin chanton na hian mi som pali anthi ni apuan ni in Kiev le Moscow hian in long range attack magin ramri biala hian anin beton mekani suam drone te chumi mang chuanin bom an pai thira mel mahmun ma han supuak dur mai thena ni min cholni le ni san lam cholni san khan in beton na mun engama za ta thleng le a target engama za tan ka puak ve Russia rambiala hianin alo bera mi pakwa han thi nia soyania hi Russia hian nizan lam darkar somni palikal ta chung khan Ukraine drone zaruk somthum panga zetan ka phlani nan puang Ukraine front line pialam Russia ram chunga hian Ukraine drone beina wangin mi pathum an thi boka hi Ukraine ram ri atanga KM sangkhat zathum borvel zeta hla ani hetiang khopian Ukraine hian be pui thlakna lataka an hankal pui theita chuania drone ramri tanga KM sangkha zathum zeta Ukraine chuan thlo tirin chuta chuan target engama zat an supuak nia soi ani Udmurtia region ania helai muni Ukraine ramri tang chuan KM sangkha zathum zet ahla ani helai rambial governor Okla Abramova chuan telegrama aziakin Ukraine hian civil hunma an target ani heng mi pathum thita te po hi civil mi vekan nia military target Ukraine hina beilawani ti in thu chua siam ani tin Sartov region civil infrastructure Ukraine chuan be boka Sartov le Angels khopuyate Ukraine hian civil mun ma an be bokani ti in residential building Angels beka hian ka chiatania heta hian mi pahnian thi ni in governor Roman Busargin chuan asoi tin Sartov khopuile tin Saratov khopuya hianin oil refinery liantak mai a boka chu Ukraine hian be atum mani in Angels apo hianin strategic bomber base oma hi Ukraine hian drone mangina target ni soi ani tun kumin bulam po khan Angels hi Ukraine drone tenan lo be to bokani Ukraine military na thu chuan siam danin Saratov refinery le Angel air base hi plotling taka an be thuan puang thunga hetayan facility ka anga infrastructure thanem tak achhiani in Ukraine lam chuan an puang bok
tin Kaluga biela Ukraine chuan oil depot an kap al bok hei hi Russia khotlang lam biela ni oil depot an kap al bok ni soi ni Belgorod region lama Belgorod region hi Ukraine ram ri mai Russia ram biela nia heta hian Ukraine beina wangin darkar somni palikal ta chungin mi pali an thi boka thijinga hian na mai chhanau pangkum som pathum mi playground bula in fiam lai chu athi bok ni in Helabel Belgorod Biel Governor Alexander Survive chuan soi Ukraine drone beina dang Wellberries warehouse Samara region a beini boka hi tunhaya Wellberries mun Wellberries warehouse hi Ukraine drone te hin an target molani bermaya Wellberries warehouse pasari zet Ukraine drone te hin an beito ani tuna Wellberries mun Samara region a Ukraine na be hi Ukraine ram ri atanga KM zaret borvela hla ania Helabel Governor Vyacheslav Fedorichev chuan Ukraine drone te hin Wellberries mun an target le ti soin kang mei a chuak ti a soi boka amai ro su thi le hliamanum lo ni a soi ani tin Ukraine drone vek te hianin Russia ram chunga be pui thlak na zau zokin an kalpui chho zela Russia economy le energy target te an be deuh bera ti chu in dona a Moscow si pai te chaklo dan tur le an tha ti chaklo dan tur ber anga Ukraine na an ngai ania ram ribial le ground lama Russia ma an sona chuti lain Ukraine hian drone mangin Russia ram chung hun poimo te an be ve mek bok ani July ni sompari ta tangkhan Wellberries site hi somni don Ukraine drone te hian an kap to ni soi ani Wellberries ho tu nu hi a melan en hian Chinese lamrong kai ni te pon an thria tamaro chu Chinese Russia mi le sa ni na nei to kha hania hi Ukraine hian ami mal takan zui le an tha tur lis zinga an da an ya tarlan ani tikhanin Russia ram bial rang rang kem sangkha jathum kem zariat ti te ram chung mun rang ranga Ukraine drone te an lut tak tak mai ni zan lam chu drone zaruk chuang zet mai Russia chuna ka phlan ya soini ti chuan Russia an chang let vele a Russia guided bomb mangin residential building Zaporizhzhia chimlama chuan ti chiat ani heta hin mi pakhata thi a Helabel Governor Ivan Fedorov chuan hemi chung changa hian thu chu a siam nge ani Russia beina dang hi Kharkiv outskirta Kharkiv taifema hian a thleng le a tuta chuan mi pakhat a thile boka tin khotlang lama po Russia beina thleng ni in Helabel Governor Olesina Hibov chuan a soi Russia beina dang Dnipropetrovsk biela thleng boka heta hian mi pahnih an thi ve boka Kharkiv region chimlama po Russia missile then khatalut ni soi ani bok rampan hi te hian missile le drone ortakin an hmang chho zela ramri atanga hlataka be pui thlak na hi warzokin an kalpui ton mek data lakho matanga alandanin Ukraine Air Force report te Ukraine report alandanin Russia hian July thachung khan Ukraine missile zathum som sari le paruka kapluta zun thla a an kalu a in azad vedonin aled zun thla a an kalu a in aled donin atamani tin ballistic missile beina po Russia hian warzokin kalpuya July ni khatle July ni somni pasari khan ballistic missile beina wangin Russia hian civil zale somsari anthini in Ukraine media te chuan an tar lang boka tunin tun zirtop ni maya Russia beina po mi pakwa Ukraine anthi mi somthum pathum an hliam bokani darkar somni palikal ta chung khan Russia hian ral thum rang rang zani somni Ukraine ka blut boka chung jinga chun missile somthum panga ballistic missile somni pasari le drone za somret panga te anni Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Air Defense Unit Interceptor tamzok kan mamo atia an air defense te chuanin drone za somnga palin lo ka thlak thu soin ballistic missile tam tak zinga pakhat chi an ka thlak thu soin hi a chan chu US ina Patriot Interceptor min ron supply lo wangani ati puantur hi kan nga viona chungina seilu tuk chuan ani nompal ve thaya khati chena khan kan han du tok le photanga Gulf bial buaina tuna hiana kalmeka pepui thlangna kalpui mai to tur tram chuan anti top thuta an cancel le thuta chan chu in biak na aum don wangani ati mitam tak ngai a thalawa beituma malak na lian tak kalpuya
US State Department ponami le sa te in ral ring tura ti te Israel po tuna hai ala tanom mek thu te chung te chuan pon choi la in an cancel le Donald Trump hin in beina turan cancel le thut ania enge psychological war kalpui maidon psychological war Trump hin kalpui ni ti in Iran chuan an pu nge a Donald Trump thi soi hi rin tla ka ni lo ti in buat sei na sang bera Iran anom mek tho ani nge thleng zel don hi hriat lawa a soi lawang hian Trump hi le phut thina chuwangin in biak na po hi be sei chu sang veo na chungin voi doi lo in biak na alo hlo cham to awang hian tunruma po hian in biak na ni lo thil dang boruak lian jok thleng thut thei ni in media te chuan an soi ani chung te chu kan ngai changa enge tundar kar sumni pali lawom tura hian thilian tham tak Ukraine no thilian tham tak elai Gulf biala hian a thleng lawang ti soi thei lo kan ngai chang tlanga Utilan Russia Ukraine lam an lain dau map maya drone manga in chan ton na lian takalo om chun zom zel ani engponi se khati china khan kan du to kanga khovel thil thleng thar tu thar berber rambial buenate international news politics la kai ne te he channel